Imboni TV. Yes, mwongeye kwirirwaho neza kandi umeze neza. Twongeye kwishimira kubasanga kuri uyu murongo wa YouTube channel witwa Imboni TV. Twizere ko umeze neza aho uri hose ukurikira ibiganiro byacu binyura ahangaha kuri uyu muyoboro. Ndagusuje wowe aho uri hose. Nitwa Ajabu Marashingarukanye na Zeruba Berenzigiye Imana. Umeze Azeruba? Marachi meze neza. Meze neza nta kibazo. Umeze neza rwose. Nashima Imana. So umwuka ni mwiza urya niyo turi kubasha kuvuga bigakunda biba bihagije cyane ko hari cyo wamuganira abantu igishoro cya mbere n'ubuzima igishoro cya mbere n'umuntu ariko n'umuntu iyo hari akazi karagenda nta kibazo yego hanyuma rero tuje mu makuru ari kuvuga mu burasirazuba bwa Kongo binabonye byahinduye isura mugabo byahinduye isura abonye ko Tshisekedi bari kumuhinduka binatekerezwa ko atacunga neza abacashiro yizaniye yakwisanga bamwubikiye imbere cyangwa se bakamuhirika ahubwo baramuhinduka. Turaza kureba muri aya makuru imbogamizi abacashuro bakomeje guhura nazo bari gusaba Tshisekedi ko yahindura. Yego hari kandi byinshi biri kuvuga kuri ni byinshi birwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hari imirwano yakomeje, hari imipaka iri kugenda itekerezwa gufungurwa hariya ihuza ibihugu bitandukanye nka Kongo, Burundi. Imipaka yabaye nyirabayazana wo kuba abantu bavuga ko M23 ariyo esheke ya mbere yagize mu kurekura ibikira gice cya Uvira. Nabyo byabeho cyane byakomeje ku bintu bikomeye cyane. Reka tubigaruke turebe muri rusange ubundi kuki abacashuro bakomeje kurikoroza. Abacancuro Tshisekedi yihamagariye bari kumuhinduka nyuma yuko ibikorwa byabo byabazanye mu mujyi wa Uvira biri kugenda bikomwa mu nkokora nibura rikomeye cyane ry'igitoro. Abarundi nibo babivuga neza. Gitoro essence karubira yabaye ikibazo ku ba mercenaires bo kwa Eric Prince Blackwaters n'abari b'abanya-Israeli bari baraje za epfo za Karemi na Baraka. Yego nta essence bafite, moto bagendaho ibinyabiziga bagendamo babiparitse. Ubwo bari kugenda batese misangiye baramatsiko. Reka mbanze mabwire iki cy'ibinyabiziga byabafashaga. Ibinyabiziga byabafashaga kugenzura umujyi wa Uvira. Ibinyabiziga byabafashaga gukomeza gucunga. Hari amakuru bari bahawe ko uno mujyi wa Uvira ukirimo M23 na maneko zayo. Ahangaha hose rero byasabye ko batakiri kuhagera kuko nta essence bafite. Yego bari guhamagara rero Tshisekedi ibyo kuvuga ngo baragenda bate ntabwo bakiri kugenda iyo bagomba. Bivuze ngo ubwo ibi byo kuneka no guhangana na M23 ntibihari. Bava muri uyu mujyi wa Uvira bakikoza za Baraka, bakava za Baraka bakikoza na za Karemi. Ibi byose rero ntabwo bakiri kubikora. Babwiye Tshisekedi bamuha navuze ni bamusabye ko agomba gukemura ikibazo cya essence, bitari ibyo bakava muri business yabahamagariye. Ngo abantu yahaye akazi ngo baze kumufasha kurwanya umutwe M23. Yego bari kumusaba ngo nakimura ikibazo ubwo natagifata natabikemura ibyo bintu nabikemura ikibazo gihari akazi nikamunaniye. Ese ntibizamugiraho ingaruka mu bundi buryo kuko twabonye atsindwa. Ingaruka ntabwo ziba. Twabonye atsindwa n'iriho rya FC M23. Niba ari gutsindwa bafite none umunsi bagiye ntabwo baramutsinda. None se bafashe Uvira dahari, bafashe Goma dahari. Ibyo mvuga ni ibyo bino bice ntacyo bisobanuye cyane kuri leta. Biragisobanuye ariko ibaze ibihugu biruta u Rwanda, ibice biruta u Rwanda. Oya haruta u Rwanda ariko Kongo ni nini cyane. Igihugu cy'u Rwanda 189. Uri kubyoroshya ikibazo cyagurikije amahanga gatonyanga mu mazi. Ikibazo cyagurikije amahanga ngo kiroroshye. Imiryango mpuzamahanga yaravuze, ibihugu biravuga. Niyo mpamvu ndi kwibaza ngo usibye impuhwe iri huriro rya FC M23 yagize ngo reka tuve muri Uvira. Bari banafite ubushobozi bwo gukomeza. Njye nabyita impuhwe kuko bijyanye no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Turaza no kubireba. Turaza kubireba mu kanya gufungura. Gice mise nibaza niba batazatsindwa kuko yatsinzwe urugamba afite abacashuro. Niba muhinduka mu gihe atakemuye ikibazo, ese nta mahirwe menshi yuko n'ibice bisigaye azabitakaza. Nikimise nibaza. Ahubwo uvuga ngo hari amahirwe yo kuba Uvira so bashobora kuyita nyine ariko abacanshuro buriya baragorana cyane. Abanasaba ibya mirenge ariko banasaba ibintu birenze nyine basaba ibya mirenge. Ibyo mwaganiriye iyo batabibona urugamba bashobora kurukujugunyira kandi mu masezerano icyo muvugana nicyo kigomba kujya mbere. Hanyuma rero iyi essence iri guhenda cyane hariya muri Uvira igahenda biturutse ubwo nambutse mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi
bukura essence nyinshi hariya muri Uvira. ni nayo mpamvu byateje ikibazo Uvira Nicyo kibazo gifatwa nyine kuko Uburundi nta essence bufite. Byabaye ikibazo usaga ikomeye. Yego, kuba rero Burundi buri gukura essence hano muri Uvira ni nacyo cyatumye irushaho guhenda cyane. Yego, abacanshuro barayibura, moto zabo, ibinyabiziga byabo ubu ngubu biraparitse. Esasi irimo iracuruzwa n'abandi ni leta iri kubigenga cyangwa niho rya FSM ariyo station za essence. Izo station kugeza ubu ngubu ibigega byabo nta essence irimo, none n'abayifitemo niyo nkeye iragenzurwa nande irahenze leta. Nose leta ntiyagarutsemo. Leta yagarutsemo ya leta yari yarahungiye mu Burundi. Yego, bagarutsemo kuwa gatandatu nibwo baje, kuwa gatandatu kuwa gatanu aho ngaho muri iyo bushize bafungurirwa nibwo baje. Oya, ntabwo byasabye ko bafungura imipaka. Hari imipaka tugiye kuyireba yafunguwe nyuma y'uko ahubwo iyi leta yari iri mu ubuyobozi bwari mu buhungiro, n'ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira ndetse n'ubuyobozi bwa province ya Sud Kivu. Jean-Jacques Purusi uribuka neza ko mu minsi ishize bakigerayo bahise batangaza ko bagiye gufata Goma, ndetse yavuze ko birabice byinshi bagiye kubifata, bagiye kubyigaruza. Ubundi bakagombye kuba bakorera ako kazi. Biriya ariko biragoye. Bakagombye kuba bakorera yabonye ageze muri Uvira muri uriya mujyi, aravuga ngo ni mu buhungiro, aravuga ngo tugiye gufata ibindi bice bisigaye, ariko se biragoye. Hanyuma iby'imipaka rero dukomoze no kuri imipaka. Imipaka uburyo ibintu bimeze ni ibintu bikomeje kuba byavugisha abantu. Imipaka kibazo cy'imipaka rero ni ukuvuga ngo kugeza ubu yego ingabo za Kongo zikigera hariya muri biriya bice bya Uvira, leta yafashe umwanzuro w'uko igomba gufungura umupaka wa Karundu. Karundu hano turaza kugaruka kuri scenario yahabaye. Yego, bafata umwanzuro wo gufungura umupaka wa Purungu, aho ni kuri Zambia, n'umupaka ni Kigoma ni kuri Tanzania. Yego, nuko ngo iyi mipaka isa nkaho yari ubundi iyo M23 ikomeza gufata kiriya gice cya Uvira, bagafata Irake Tanganyika bakayiherekeza yose bakayirangiza. Yego, byari kubafasha cyane ko iyi mipaka itazongera gucaho ubufasha bwose buturuka mu gihugu cy'u Burundi, ubuturuka mu gihugu cya Tanzania, ubuturuka hirya kuri Zambia aho kuri Purungu. None imipaka yafunguwe. Benshi rero batangiye kubibona mu mboni z'uko y'amato igihugu cy'u Burundi giherutse kohereza amato abiri yari arimo ingabo. Hanyuma ibyo kandi byabaye imipaka ifunze. Yego, none baravuga bati rero ubwo imipaka ifunguye mugiye kubona ibigiye kuba hariya munuza kongera gutuma ingabo zishyira hamwe muri uriya mujyi wa Uvira, kongera gutuma ingabo zishyira hamwe muri mujyi wa Baraka, no mujyi wa teritwari ya Fizi. Yego, ndahareba cyane. Bigiye kuri koroza, dushobora kubona M23 yongera guhura n'ikibazo cy'ibitero bikomeye cyane bizagabwa muri Plaine ya Ruzizi cyangwa se Rusizi ndetse na Kamanyura bakabagera. Hanyuma se icyo uvuga kirumvikana, ariko se nge numva bigoye kuko bano barwanyi bo muri M23 twabonye ko ari abanyabwenge, bafite n'uburyo bagaba ibitero n'imishibuka ya hatari ku buryo kwisimbuka binagoye. Nakwibaza ko ese ntabwo bari maso ku buryo babona ko iyo mipaka nifungurwa bagira ibibazo, kuko urabona waba bagiye kugotwa bakagoterwamo hagati mu kantu kameze nk'akazeru. Ese bo ntacyo biteguye gukora M23 warambwira uti mu gihe imipaka yafungurwa kandi yafunguwe amatangazo ajya no kuvuga ngo uyu munsi ku itariki turi 27 turi 26 yego nibwo Uburundi, Tanzania ndetse na Zambia bafungura imipaka yabo. Amasoko y'amakuru aturuka hariya muri Sud Kivu avuga ko iyi poro ya Karundu igomba kuba yafunguwe iyi tariki ubu turi kuvugiraho ibingibi, ariko ntago irafungurwa nuko biri kuvugwa. Igomba ubu tuvugana turaza kubona suivi yes noneho bigiye gutuma ubundi buhahirane hariya bwari bwarahagaze. Cyakoze buhahirane bwo bugiye kugenda neza, ava ku ruhande rwa Kongo yambuka wenda ajya muri Zambia aho kuri Mpurungu, ajya Kigoma kuri Tanzania ndetse n'imipaka ya Kavimvira na Karundu byari bigoranye cyane. Noneho
uribuka senari iherutse kuba kuri Karundu kuvamo 23 yafata Uvira yarashweho inshuro 3. Byarakomeye ahubwo nahoze mbona hano Karundu habereye navuga ngo ni drone zagendaga ziharasa hari restaurant yitwa Blue Cat. Yego Blue Cat restaurant ifite n'icyumba cya reunion cyangwa se icyumba cy'inama haberagamo inama za 23 gusa noneho bagahabwa amakuru yuko ariho bari. Yego drone iheruka kuharasa n'undi nicyo cyagambire yari yashaka kugira ngo ibamenagure aho ngaho. Leta ya Kongo yohereje drone naho FARDC yaje kurasa izingiri kurasa M23 aho ngaho yari. Yego aho muri Blue Cat ariko bahushije intego icyo gihe. Abandi icyo gihe n'amakuru yavugaga ko kugira ngo bave Uvira bishobora kuba biterwa no gutinya ko bakomeza kubagabaho ibitero. None se ko bafite gihagije bande M23 urumva gihagije ugeranyije n'iki gihugu. Yego ni ntabwo ari cyinshi ariko imbaraga zatumye bahafata no kwa proteja cyangwa se kuhagumana ubwo si cyoroshye cyaba ari iki. Urumva Amerika irimo hariya rega igisirikare cy'igihugu no kuba muvuga ngo muri abarebere ntabwo bihura. Sibyo igihugu ni igihugu nubwo 23 cyane cyane bano Baron Jackson na ba Mark Rubio na ba Masadi Burosi bagiye bagaragaza ko bagiye bagaragaza ko iyi 23 ikomeye cyane byanagorana ko leta ya Kinshasa itsinda ariko burya ntibazakubeshya igisirikare cy'igihugu kiba ari iki gihugu. Ndabyumva kiba ari iki gihugu nubwo erega ariko nanone urabizi ko nubwo ari iki gihugu hari abantu bagiye babashinja ubumenyi buke n'imyitozo idahagije FARDC bituma batsindwa cyane urugamba. Ubona ko ku mbuga y'urugamba ni hakeya twigeze twumva ngo FARDC yatsinze, ni hake pe. Ahenshi twabonye umutwe 23 ujya gutera ahenshi warahigaruriye. Urumva rero niyo mpamvu akirimo ako kantu ko kuvuga ngo nubwo ari igisirikare cya leta cyinshi yemwe harimo na bije ihambaye, urumva n'ubundi nta buhanga bundi bazanye, nta kintu cyatera abaturage cyatuma bagiye kuvuga ngo bayikuyemo burundu. Yego ahangaha ndagira ngo nibutse abantu neza ko kuva mu duce kwa 23 byagiye biterwa n'uburyo umwuka umeze, ibiri kuganirwa, ibyo Amerika ishaka buriya rega Amerika ari amasezerano yasinyiwe i Doha hagati ya leta ya Kongo. Ntabwo ari amasezerano yasinywe n'imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Doha. Ntabwo bifitanye isano na kurakunda ihuriro rya FC23 ryavuye muri Uvira. Oya ibyo ngibyo Amerika ni ibiri inyuma. Amerika niyo yagisanye kuko n'igihe bavaga Warikare Amerika niyo yari ibiri inyuma. Niyo ivuga iti rero kugira ngo ibintu bigende neza mudufashe mube muvuye ahangaha. Nabo bakavuga bati yego karame mwidishi ubwo mubidusabye reka tugende. Birumvikana ko mushobora kuba mufite igitekerezo cyiza ku bijyanye n'inzira y'amahoro, ariko numva harimo n'ikindi kintu. Hari ibihugu byinshi byasabye uyu mutwe kuhava. Amerika yo kuvuga ijambo rimwe ni inyungu ifitemo, ni power cyangwa se ubushobozi buremereye. Baba bashaka ko ibiganiro bigira ubuhumekero. Ni ukuvuga ngo Kinshasa ishobora kuvuga iti ntabwo tuganira nabo noneho bafashe na Uvira. Ibyiza ni uko bahava tukaganira bahavuye. 23 ikabigenza gutyo. Yego andi makuru rero ahari Maraki ni amakuru navuga ko nayo yerekeye ibyo kuba uru rugamba rushobora kurushaho gukomera. Ni ukuvuga ngo hari komanda wa 33e region militaire. Ni ukuvuga ngo ubundi 33e region militaire yose ikorera muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Yego noneho ahangaha hahinduriwe komanda. Komanda ahinduwe ni ukuvuga ngo ni General Kashindi Dunia niwe wahawe kuyobora 33e region militaire y'ingabo za FARDC. Ahabwa misiyo yo kuba yaranforsa komandoma yakongera amabwiriza yose
gushyira imbaraga mu mabwiriza ahabwa ingabo za FARDC ku rugamba mu bijyanye no gucunga umutekano w'abaturage abantu n'ibyabo. Ahangaha rero akaba agomba kuba ari kumwe n'uwitwa Riwanga, ni chef d'état major muri iyi 33e region militaire. Abantu rero babibonyemo ikindi kintu, yego, bavuze bati ubwo Tshisekedi ahinduye komanda, abakomanda abayobozi b'urugamba, agafata generali Kashindi Dunia akamushyira muri izi nshingano, mwitega akantu kagiye kuba hariya. Urugamba nese nibaza abari bahari bivuze ngo hari icyo batakoraga. Abo yazanye abizeye ubuhanga bwo kugaba ibitero. Chirimwami ajya kwicwa yishwe gute? Biri muri ibyo ngibyo. Chirimwami nawe yazize ko Chirimwami nuzi ko yari umuyobozi wa Nord Kivu. Yego. Uyu nguyu nawe yazize ko urugamba ruri kugenda nabi, babibona neza ko bamaze kubona neza ibimenyetso by'uko bashobora kubafatana za Goma. Yego. Baramwica. Caho nyine nuko. Iyo rero urugamba ruri kugenda nabi, nuko nguko biba bimeze. Bosi aravuga ati uriya ashobora kuba ari gukora nabi, reka dutumeyo undi. Bivuze ngo tushobora kujya kubona tukabona urugamba rwahinduye imirishyo ruje mu isura nshya yo guhangana gukomeye. Ko numva bigiye kubutara ya mahoro wari uri kuvugaho n'imbanziriza mushinga, ko numva bizagorana. Biragoranye. Erega kugorana nta kundi, intambara bifite igihe. Intambara kandi kurangira burya ni ibintu bisaba igihe. Wibaze nese nka Ukraine n'Uburusiya bamaze imyaka 4 barwana, sibyo? Yego. Aba nabo rero tubahigiye yego, tubahigiye bamugani uko isifre ivuga umukino urangiye, tuzategereza nabo tubabone ibyabo biri kugenda bicayuka, bigenda bifata umurongo wa nyawo, cyane bigizwemo uruhare nyine n'aba bahuza dutegereze tuzareba. Akandi kantu gato nagira ngo nkubaze, nabonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bitatu muri Afurika bivugwa ko bifite inzara ikabije, abaturage baho bashonje, kandi ni igihugu gifite esase, ni igihugu gifite amabuye y'agaciro. Esase se ahubwo bafite amabuye y'agaciro, bafite amabuye y'agaciro menshi akenerwa cyane by'umwihariko mu bihugu, nk'igihugu gifite ubukungu bungana kuriya, gifite ubukungu bungana kuriya, abenshi bamaranira kuki bashonje. Mu ijambo rimwe kandi ryoroshye kuryumva, nuko icyitwa ubutunzi n'ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitwarwa n'ibifi binini, ntabwo bigenda ngo bigirire umumaro abanyagihugu, aho usanga ari abigwizaho indonke, bakwigwizaho n'imitungo, usanga bafite amafaranga mu mabanki menshi. Ndibuka hari na banki yo muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mwaka ushize yashaka gufatira amafaranga ya Tshisekedi muri banki kuko yari menshi babona ko ari menshi, bakibaza bataye amafaranga vaya. Ikintu waruvuze hari ejo bundi hari ikinyamakuru nabonye kimwe, abantu bari gushinja Tshisekedi yuko we n'umuryango we aribo bantu basohora amabuye y'agaciro ya Kongo bakayagurisha. Tshisekedi n'umuryango we bari kubimushinja bavuga ati wowe mu bituma ikibazo cyano kitarangira ntabwo ushishikajwe n'umudendezo w'abaturage ba Kongo, ahubwo wowe n'umuryango ni mwebwe musahura igihugu, cyane cyane amabuye y'agaciro mukayajyana hanze. Haraho nabibonye. None ibyo ngibyo waruvuze byo kuba Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Emirati z'Abarabu barafashe ngo iya mbere, yego, barafashe iya mbere yo kuvuga ngo reka dufate ubutunzi cyangwa se konti ya Tshisekedi amafaranga, bakibikoraho ubushakashatsi nta nubwo no gutekerezwa nabyo ni icyerekana ko hari icyabiteye kubitekereza. Ideology yavuye icyo uvuze, kuba umuyobozi w'igihugu atunze amafaranga menshi gutyo ntibisanzwe. Bizwi ko akenshi ushobora gushinjwa ruswa kuko hari imitsi y'abaturage, birashoboka. None ibyo bihuzwa n'uwo nguwo kuvuga ngo usahura umutungo w'igihugu we n'umuryango wawe, cyane cyane bayagaciro mukayagurisha hanze, nta sano byagira nibyo ngibyo. Ndi kukubwira nibyo navuze n'ubundi nibyo nagarutseho. Amafaranga ni ukuvuga ngo ubutunzi bwa Kongo ntibugirira umumaro abanyagihugu, ahubwo bugirira umumaro abari ku butegetsi. Ubwo bya bifirino wavuze nagize ngo ni nk'ibihugu runaka, bivuze ngo n'abari mu gihugu imbere bari gusarura bashyira mu mufuka wabo. Amabuye y'agaciro ntabwo ari Kongo yakoresha, sibyo? Ubushinwa buratwara bujya kuyakoresha mu nganda z'iwabo, barakora amabateri y'izi modoka zikoresha amashanyarazi, barakora amatelefone, barakora nabo nyine Amerika yashaka cyane. Ibyo rero iyo bigarutse ntabwo
bigirira umumaro umunyekongo. Niyo mpamvu muri imibare yatangajwe na World Hunger Global Index, niyo mpamvu yagiye igaragaza ko Kongo abaturage bayo bashonje, GDP per capita ikaba iri hasi cyane n'ibihugu by'u Burundi. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nuko hanyuma rero je bareka ngushimire. Mwakoze cyane Marashi. Mwakoze namwe kubana natwe ngene twa Jabu Marashi ndi kumwe na Zerubanzi giye Imana. Bigano byacu nakagaruka Imana barinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.